Veliki pozdrav, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Mahir, sa mnom je Amar, a mi se nalazimo na jednoj od najpopularnijih turističkih atrakcija u Bosni i Hercegovini. Riječ je o Prokoškom jezeru. Prokoško jezero nalazi se na planini Vranici na visini od 1636 metara i ledničkog je tipa. Jezero je zaštićeno područje od 2005. i spada u kategoriju spomenika prirode. Ljepota i ambijent ovog jezera bi ga mogla i koštati, jer to privlači neodgovorne ljude koji nelegalno grade katune oko samog jezera i time narušavaju opstanak istog zarad koristi od turista koji ga posjećuju. Ali dobro, mi smo došli ovdje usput da vidimo jezero. Naša sljedeća stanica je vrh Krstac i nadkrstac koji se nalazi gore iznad jezera. Pa evo, krenite samo da vidimo kako jezero izgleda sa još većeg uzvišenja. Evo, pronašli smo i markiranu stazu koja bi nas trebala uspjeti do sedla. Nismo se nešto pripremali, Bog zna za ovu stazu. Nismo puno istraživali. Nadam se da neće biti teško, jer imamo uvijek jezero dole kao orijentir. Tako da se uvijek možemo vratiti gledajući gdje je jezero. Ono što je važno napomenuti prilikom dolaska do jezera, da do jezera ima neki 15 km makadama koji je užasan. Preporučuje se terenac da rentate neki četveretočkaš ili nešto dole u Fojnici. A mislim da imate i agencije koje vas mogu dovući iz Fojnice do jezera. Evo odavde već vidimo naš prvi cilj, a to je ono gore sedlo. Odatle bi nas trebao pružiti prelijep pogled prema jezeru, a zatim do obližnjeg vrha Krstac, odak se baš lijepo vidi panoramski pogled prema jezeru i okolnim brdima. Dan nam je za sad, kao što vidite, idealan. Nema vjetra, sunce, nije toplo puno. Ekstra. Nadam se da će tako ostati do kraja dana. Što se više penjemo, pogled je sve ljepši i ljepši. Te nam je malo gore do sedla. Mislim da smo prošli najgori uspon. Ima to. Popili smo se i do sedla, gdje nam stoji putokazi za dalje, a evo dole pogled prema jezeru. Prelijepo.
nakon ovog najgoreg uspona do sedla uživamo u ovakvim pogledima. Dok idemo prema našem sljedećem cilju, a to je vrh Krstac. Uživajte tamo. I evo nas. Popeli smo se na vrh Krstac. Još malo. Stvarno je prelijepo. Trenutno se nalazimo na visini od 2060 metara. Tačno ne znamo. 109. Na kamenu koji je ovdje naslagan piše 2109 metara, mada po GPS-u i po kartama stoji da je vrh smješten na visini od 2060 metara. A lažu. Odavde se stvarno pruža prelijep panoramski pogled. Samo što je tmurno i ne vidi se puno u daljinu. Ko što se ovdje zna lijepo vidjeti. Međutim, naš sljedeći cilj je ovim gore putem, grebenom sve gore do onog vrha, a to je Nadkrstac. Poslije onog sedla, staza prema Krstacu i Nadkrstacu je baš prelijepo. Nema, sve je ravno, ima nekih malih blavih uzbrdica, ali ništa strašno, baš da uživate. A uživate u ovim pogledima. Evo opet spust, pa onda ide finalno penjanje do samog vrha. I tu ćemo napraviti jednu veću pauzu, odmoriti se, jesti i vraćamo se nazad. I ljudi, evo nas, stigli smo na vrh Nadkrstac, s kojeg se pruža prelijep panoramski pogled naokolo na brda i planine. Dan nam je takav da se ništa baš ne vidi u daljini, ali je svakako lijepo. Toplo, lijep dan, lagana tura, šetnja, prelijepo. Idemo se malo odmoriti, upisati da smo bili na ovom vrhu i idemo nazad. Završili smo odmor, popili smo Krstac i Nadkrstac i evo sad idemo nazad prema Prokoškom jezeru. Doćemo još malo da se odmorimo, uživamo uz jezero, možda vratimo se u Fojnicu da vidimo šta ima u Fojnici još i to bi bilo to. Ispunio sam sebi želju, popio sam ova dva vrha, vidio sam Prokoško jezero. Ajmo sad do jezera, da nam se slegnu utisci, pa da vidimo da li je vrijedilo doći ovdje i vidjeti ovo sve. Evo mi smo se vratili do jezera. Pa da sumiramo utiske.
Ovo mjesto nije za svakoga. Neko će se oduševiti, a neko će biti razočaran onim što je zatekao tu. Put do jezera je katastrofalan. Nije nemoguće doći putničkim vozilom, ali svakako nije preporučljivo. Jezero ko jezero je prelijepo, ali čitav ambijent po mom mišljenju kvari sami katuni jer ih ima previše. U tim katunima možete naći nekoliko ugostiteljskih objekata u koji možete pojesti i popiti nešto od tradicionalne hrane, ili ako želite planinariti kao mi, imate nekoliko opcija za lagane planinarske ture kao što je ova naša. Mi smo uživali planinarijeći, ali mislim da zbog puta do jezera više ovdje nećemo doći. Pišite mi jeste li vi bili na Prokoškom jezeru i kakvi su vaši utisci o svemu. Nemojte zaboraviti baciti like, pretplatiti se na kanal, a mi se vidimo u nekoj novoj avanturi. Ćao!